الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الله كمو خيارم باي كقول بي كندو قول خورياني وري الله نياغا سبحانه وتعالى الله كان نقول لك رغنا قول نيانغي مغوتو الله نقول لك كنيا خوتيني الله كمو سبسامان توبيغي دانغي إني كنا إغانا قول لندبري جوتيني أراغاندينيا والذين يؤتون ما عتوا وقلوبهم وجلة. النبي صلى الله عليه وسلم وما عائشة عليه النبي ترنكي آية ننتي كونيس كانسروي إيغا كنا إيغا جوتيني إيغا هميني. النبي صلى الله عليه وسلم أتي كوني سروي عائشة إذا قل لي سيرن دبري يكون الله عائشة كنجر النبي ترن عليه السلام أتي سرو بيني قد دلونيا مني با ما سرو بيني قد لنكوتي ونيا دبرني با النبي تي كمبتي دي كوني سروي sorobe ni ga Allah gollende berini iga Allah muruni tei ina gosi kono iga jotini golle keragande kenya hammi ada sugulengi walla kannenga kenya Allah ko mosuru saman tonti na gollende beri kummeni kanna kenga ini hammini golle lagande nyei golle alhammina analege Allah tabaraka wa ta'ala agere Ismail ade Ibrahim عليهم السلام أجرين يامر ننتنا الكعبة تجا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل برام بيجري الكعبة رجع يجري تجا الله يامر خنيني الله تعالى نجتنا كاك دبري الله ينتنا دبري إذا دبري خوي الله تعالى نجري موري مغامرة إذا كنت فعل قول لي تمنى ربنا تقبل منا إتي الله أنقل نقول لك رجونودا الله كمو قول لي نفايك نسمي مغا نتي ماماتو فرنسي باني ما أمريكي باني ننتي أمي تاقي كفيك قولي أسوان دي تاقي كفي أسوان جيري دومي أيلي سيرين كيلو نتاغون ديني ننتي لين سروني في النبرانة بون يغو دمورن كتالا كومو سيري يغو ننتادانا الله كومو سرو سامانتا يغو نكين لين سيري نيابا من بتي لين سيري أتادانا أنسارا نمبلي يبيري با ميبانا بيبيري با ata insara non pati ateska ngi siro no katti angi duwa ngi da ba ngi sadaka bagandin ati yobo ati gellanga nani ken no len sire nyananga ata nabi ande ko alayhi salatu wassalam nanti sire ngana kara kontere ke sikkiya magantanya agere sadaka jariya ni beto sadaka jariya yogwani remme be ga sadaka bagandin isara nonda remme be ga duwa nga isara nonda ari hadise nga yugoni yono nga furunyani Allah taala ngi wurugindini ni jofandar jannan kay mi menigel lisime ina Allah taala ntirin okure ke kita kam mo xame ke gollende beri nan tangire lin sirebe to du falle asadaka yo go fay kage jofe kundu afagede demande yo go de beri tantoronga afagede duange yo go de beri tantoro kenya fagede an classique wurugindi nallo nokko angame nyinonga alla komo ibe gana khirna na tinkina yampati ga ko ara takkanke fike foraja ma yani age fati nyimenti matu yimme mpaba yani age fati minya kenyam pati minga khinyam pati mille menyani age meselle ma watti lesemanti yaninga bawni yogo do murna katalla ko mosire yogo nanti khurungu ngatenyani sino nyeri akori jarene ati daga jinso ganna kine soronga daga sorom minindi jinga anna Allah ta'ala mpai iti jinge sore Allah ta'ala nde sigindi itanin kamma na hadamare hammin jara nambogu lighe aw kitene jinsore haqiqatan linki ki golle kharam mo sugedi wakati ngara do batenga iyo ni conférence niya gelli 7h soba oge bogu oga ke forage sogone quoi o de forage gumunge gom kebe me kamananti 100 mètres jinge kiten o daga wuro ke ma 200 mètres jinkite koga mulla jibe nan kite o me ken kita kharsa khumbene soban qadi o yerno yo golle ke timandini alla komo o di gom 100 mètres jonko nyakama me o daga ma 200 mètres khumbene qadi ayankana kudu anan kinye Allah komo begedi wakati ngara do batte gelli soba ke 7h asuga do batte nga golle ke ma wuro ke sofo kundu o fay lenye katika koy xey me ya nga video ni ko am be ma wuro ke ani kundu ko mene kadi ma golle ngeri timme naam sorobe ni gedi na burunkini sorobe ni gedi fa bani fampa imani hamminde jotengia haruna kan qawana ken sigiraraga anga sikki ore Allah nyaga subhana Allah ta'ala nganne golle ke Allah ganne ragana oda khasuda kunu golloy hada mare men gan qawani wakati ngara da batte kunu golloy hada mare men gan qawana panqe da battenga bawni kuwane oginyi ni dukane yawmal qiyamah Allah jomme kuwano kisini khumbene hada mare men ngana aga kebe natana karafalle nanti Allah nganne wuccine kinninga nalli dunay nalli ku gollu du beni adeberi nalli sadaqa mbakkende beri nalli golli sirende beri kudon nan kisi khumbene yawmal qiyamah Allah komo
qasude ke golle wori kundu kunda kebe ogaye ode tagallum mo masala ndi garan qasiyo go masala ati nyagali ngiti mamma gade haqqeto ko khayam pomaga misike mankanye ati ay lemme kena lingo kuda ire jin qibaren qoto qoto nyani jin kutini yerante jikita ante jisire kita qoto nyani lemme odwa nga khadanga ngede mamma ke fay ke wiyinga no kobe ki ga natana do jinyai alhamdulillah papa kamaran qade ko dagad nanti kine ngana kinyi jin qibaren ngi qoto no soron kamma ay soron lighini e allah serbina burenge rokay ampay jinya utanga kinne silaminiga ampay hamminya jaran malla gida hammin jara ampay lighiya bakki kama ma allah tabaraka wa taala allah gida lighiya mbogan kama ampay suturini malla gida an suturi afillandi gadi afarni gum sun qasonga gatinya gadi asiyatu jamane ke ga mogobe khotange bangne swa jinkitande nanya khota kenya na fanya na shato khore shatobe biidnillah gante kawana shatobe asuga jinkitei ini futirinde beri ini sugurinde beri anna yille kembara jinkita famini manemellini nyongo ke orobine famini manemenono igi hajun jaranate famini manemenono igi sugurindi futirimbake nani angiroti haqqe kebe angi ke subara jinkita bane tibane angiroti ngani gabe angiroti siresube ken qasu ya barajen kita bane tibane nani fome bugu sira su khallenga allakum ku gollu dimeni corona me firnende beri katti ku meni yayi wala allakum golle ke alla ganne timmandini agana timmera agana ni munyini kotabe mogere ken ka koy gadi kumbene jingana bugu agana kinye oga mulla nyala harabe ode ko da karaga telema 300 metra ina sogo masato gore be ga fakka jingante kawana alla ko mon nan nafankitay afillandi alla kan tufan pay ketini bakayere allahu akbar miside be sallinga nyane atufan pay ketini bakayere faban kallano iwi kompo afay bakayere i quran qaran noqu afay bakayere ke sufay bakakiyano gonga baneti bane kengureni ibe gana rokeno gonga ibe gedi takkello keno ande misili sigi nembarajen kita ande forage inde gedem barajen kita ande ala timeni sorogon den kita ande khara nokkun qa madrasa ande kusu kita tanda ke sadaqa bane be angede wutu ke subarajen e jofananga baneti bane ado angede nganni sira sudanga wala golle ke fay ke mogoyay odduwa sira sugedi wakati ngara do battenga anogonga sira suge girnan qani do battenga iyogoni conference ni nyanyi maga ida su anile nantagu do battenga ma khibare ke agantimme kummene qadi bi idnillahi ta'ala kummene suba oyerni alla gana dunge ma golle ke getimme kumbene jisire oga mullan jofeno qube mage jofeno nga na allah tabaraka wa ta'ala nyaga hammi lighiye jotega sira suya alla wobesu khala alla law besu hammin jarana kebe hammin geni watenya alla ganne saha kinne kebe hammin geni miskina gunya alla ganne yirowe nyanada kebe hammin geni aro mun qibarenye ile semeyengi kamma ijotenga kamma ole koy allah tabaraka wa taala allah taala ganne hide nyana kebe hammin geni hammin nyimmane ante tuga bakke mogobe ante khenkene wuro ante tumana kiye anda yigante genne ole koy tun kanga jalla fi ula alla ganna hammin ngurugindini alla ganne oda demana alla ganne gollu kurogana alla komo ku golli dimeni corona me firndende beri bawni ontetu oga kalla ko tabe ari yogodin krifana ke nga killengarini ati gaku sara ngarini mamma yogodi khalsinkini nan tanna kefe mamma kefage fati uroke kundoga kille ata fati adaga khalsindeno kanyei mamma ke khalsi adaga deni kanga ati mamma ke fage fati nani forage metti meme nani attaqqenge golle kenogonga alla ga hinnenei ado silamin purenda mansu na kallenyi danga tume na gollu kuraga alla ganni ragana allah ta'ala ganni ragana alla ganni nyana sedai osudanga yawm al-qiyamah allah tabaraka wa ta'ala fu beni ge fati alla ga hinneniya na kallenyi danga tume o beni kaga biranta gunga jarabi su alla ga sakko kama aganna seberiye kinnoy aganna limanan ka gun kinnoy ay wa forage khashato afayke kundu alhamdulillah awrum ma ke afayke kundu bi idnillahi tabaraka wa ta'ala khumbene magageri awri ji sirenge bogo allah ta'ala ngana dunge wala allah nyaga allah ganna gollu ko sorogonoda ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قل هم المحمومين ونفس كرب المكروبين وقل دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا
وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم